Bivša učesnica elite Žana Omnija bila je gošća u novom izdanju emisije Pitao bih za druga. Ovom prilikom je otkrila u kakvim je danas odnosima sa bivšim suprugom Bobanom, a onda se osvrnula i na nekadašnju drugaricu Vanju Živić. Boban i ja nismo u komunikaciji, to je završeno pre 1,5 dana. A zatim nije štedela reči na račun svoje bivše drugarice Vanje Živić. Vanja je neko ko je navikao da bude u takvom vidu veze. I u spoljašnjem svijetu odnos koji je imala sa mojim bivšim partnerom je sličan kao sa Janjušem. Da li joj se Janjuš dopao? Mislim da jeste. U taj odnos je ušla prvo Milena Kačavenda iz inata. On je koristi za svoje ciljeve, a to je opet Mileni Kačavendi da na kraju kaže: kad uzmeš i iskoristiš, na kraju i ostaviš. On je pronašao nju kao slabu kariku. Kako će se odnos između njih dvoje dalje odvijati, ostaje nam da ispratimo.